tano nti jakalo mi say wo Nicolas Omane Achapong na afre no ana ka say so on me charge bawumia na wo charge 3 billion na wo charge 3 billion wahu Aboa Ba na mo di say jinwo wo ni fo ni base ni fo so se bi mesie mi wo no enya ha wo sama me wo no eni wo duo so me wo ni video so me wo no me boni nyina e wa ha na nipa na wo ka asasem no ka Ghpage nkokoro no enipa so beto na no kasa wodi puputu na fa base ni fo apology. I render a very big apology on this big platform, and I apologize to the world that I'm so sorry. I don't deserve to live, but I say, Kofi bibi abidi, and I'm better than and that's landed me this way. I'm sorry, and I beg the entire nation. Here you go. So, it's okay. It's okay. It's okay. So, let me. We're going to be wrapping up very shortly. It's the former First Lady, Mrs. Lodina Mahama, Oninikunu, Sri Amadia Shopping Center, Dr. Ghpage, Nanaboro, David, Sri Assemblyman, Honorable Ibrahim Dauda, Honorable Rashid, Ghana Fujina, Ghana Fanayina, Niyasinina, Ghana Chef Association, Obibia, Odin, Namondin in India, Ebeta, Kukato Lechi, Sre, Ghana Pose, Mufami Boni Chami, Mafum can say, and says, Metina Sibi Mupo, Miss Sre, my family check. Mafum o mani na e bonni ka sie ansen fata sen ka metina sibium anso esiro bibia se wu mopo mabusia mopo ato obi bebi sase obi bebi sase bonni a wo kan nyina enese am kan nyina ne se kukato ne cause bibia no enya no kre sire acha say one register kukato ne kora kan nyina acha Ghana for no munya register yeso menya kwenya no bana me akwenya nka megina so thank you madan ya nyankobo dia hye mensa adi akire yesa fa na nyina eno na ma we nyina e baaye sanse bi di mr bi ni mo be fi ma ba se sika aso me pa kwenya brand ya masiso ni se me bobi mo ni ye jumade kame pa kwenya megina so kame sa so bi time isa so bi bia bibi permanent committee bi agina so Aboa ni amali mabusie gina na akoba bisi penise Kofi bibi abiti eni me beye den now says kana fu mu mabo mu mabusie mabo mu fa bone nche celebrate next 500 years Montieme Yesu mfoni na mwabetu wiase ne muno Yesu mfoni na mwabetu no amode aye calendar no amen amen wasoma me se me mfa manem embeto so yes praise the Lord hallelujah amen amen enunti na Friday 1 maka say nobody said ye Mike si e kan say wo to onwum a to onwum say wo nsem bi kan e de fa anyumtofo ho a ka fa anyumtofo ho ba wonim ne so trespass di besi ni fomu a bi donyame sire mi se bi di watema bi di uni no se ne oyire atemo e beje wo nsem so wo jimi a eso sire obi asi etie obi ahwe wo hu se pe otim se wo apatashina yo sa
kane na okele fe apatasi esew shokala what trophy Nicolas Omane Achapong wo frɛ jakalolo mi se jakalolo mi bra na John Dramani Mahama na yemba bonti megu papere ni mase jakalolo mi ka che so oma de tosu mienu wo ka che jakalolo mi se jakalolo mi yi se de ye vice president ai meyi o pe abenwano MPP abenwano o frɛ ne se ye vice president se oma no make campaign ema no ama jakalolo mi ka che so oma ana wo se so beba bomodi na be na ba be charge no no na charge MPP for 3 billion asemi kai mo evidence okay we go evidence wo ka che jakalolo mi ani jakalolo mi be ka che say the MPP for e dia ye no enya dia ono no obedi obechi bi efi say 29th June 2015 MPP for efre jakalolo mi a jakalolo mi gina simpie so ebe to nyom emra na NDC MPP for eye yibima sa me ko yibima no sada no omo efre no man be gina no according to jakalolo mi chire mu say ye papa chema untumi and the friend Jack Black na ebe gina simpie so be to nyom for ma MPP for ni wie bi mo ska jakalolo mi esi o wie nyom no more than be o wie program no more than 3 days to 4 days 1 week no until monka enti ho ana mo friend say bla na be giska o kwese pa umma no 20,000 Ghana cedis aye to no mi o so this is kan man no kwese me say obon ni mi osu if say the rules be yi na ni mo si be campaign e di ma MPP no no nim say o me minister bi to no de nei no o me yi na nim da e ma na dofu no bi na o mo do no penasem no o mo ma meta no ti jakalolo mi say wo Nicolas Omane Achapong na afre no ana ka tell so o me charge bawumia na wo charge 3 billion na wo charge 3 billion wa hu Aboa Ba da bo di say jinwo wo di fo ni base ni fo so se mi mesie mi wo no enya ha o wo se ma me wo no eni wo duo so me wo ni video so me wo no me bu ni nyina e wa ha na nipa na wo ka asasem no ka Ghpage nkokoro no enipa so beto na no kasa Udi puputu na fa besi ni fon ye hwe odi si ye twetwe wa homa ye hwe me do hwe be twia nwia da hwe de opi ho me hwe odi so afa uni enyontofo enka me bi ti wo me ka nyontofo wasem se nyontofo e be bo MPP o ma be bo NDC o mo ye de me ka but wo emesi ni fo mu obesi ni fo mu a me do hwe be twia nwia ma o yiri hu a ye mbehye no me tu de puputu bla Sasa mo obeka de gu ye papa ni mase no me do be court na me fa court le sasa no e record da ho me mo obekirem e da papa no e ka sasa no e be du o me mo obekirem boni dit fato me say me mo obekirem e court sasa no de gu papa no hu fi no me gi asem no abo me bo na me mo obekirem e court hwe ye jodi no ka say jodi no ka say nim hwe ka on ye mba wonte beka anse be ba wonte a ye beka asem no na ye evidence ne da ho aye ba ne se beka se pe na ba bie be gina bia no ye de evidence be ba unni evidence o Ghana ane wo no obeyira se papa na sem na obeka no unni evidence enti e froze for evidence bra unni bi ba mimi de mo evidence no mo voice no ha de offer no na o ka kire unni nya mo voice 3 billion Masa sagana skadi ama mama wa mo so kire no ma be gina say ye ma mo hwe 3 billion gospel artist gospel artist moji and I was ajiska moji and you see this so $3 billion dollars yes ti yesika na no mu say di mi sa pepe mo voice no ha adwa me bo voice no ade ma Ghana fo bo biehu mi twanto so nya hwe me bo voice no amo biehu ensem a jakalolo mi e kan ai ne wo so ni do yin anim jakalolo mi sa kwesi mi nyimanim this year se me yimanim dia anya gi se omutua $3 billion